megalayapost.news. Kekasih Student Union Central Executive Council kejengila musamla Ruben Najar kumu General Secretary lembat musamla penkemensan miet Vice President mentaka sengi kilalit banbu sendon dakador khas yang menteri rengba kejela Konrad Kongkal Sangma bandawa penterikam halor kisan telikimat jingdawa kaseng badlada ka sorkar kamla ban penterikam miyakiti jingdawa kaseng konsorsium dakajingeki kabateng ha kejela kaseng KSU kalabu poru tangkat san sengi badai ban penterikam miyakiti kisan telikimat balawan ra da kaseng bakentup ban pendam ya ke public hearing ke Shuri Cement Limited balakeno balashule don bor klam daya kat kum kilinti sunshar pajba kaseng kala dawaru ya ke sorkar ban wengkam nadu UDC SP batki officer ke Meghalaya State Pollution Control Board halor ke jingle don bor ban penlong ya ke public hearing ke Shuri Cement Limited hakalai poi tarik naitung arajar arpun rio hadu belami ke jingsiat tia gas ke jingki tliu ke surong ke jingye kaung ma berkamtam ke jingle shiliang klam dailat ya ke kenhun ba persya ya ke Shuri Cement Limited balashu penlong jubor da ke bakersyan ya ke company Shuri Cement Limited baka sorkar kala thok la syukur ya kipajba kiwi-kiwi ki jingdawa kilong ban pentrikam ya ka MRSSA ban pentrikam ya ka amendment arajar arpsaw jong ka Migrants Workers Act bala menjur da ka kenhun ki menteri sorkar hakalai tarik unailar arajar arpsaw ba ompala ban pentrikam da ka sorkar kiwiru kiman ki kentup iki kam sing bat ka jingmang kam kerpang ya ki turajala hanai grims bat ka tungkam tungjam haki MPSC bat DSC nalor kiwi-kiwi kiman baka seng kalabu sya ka sorkar balada ka sorkar kamla ban penurlong kaseng kalarai ban penlong sendon da kejingya ki kabajur ha kejela wan jubu torkas kujungi mutagasi kalai tarik gas pada pendrio dia chief minister jong kajela kadi halor santli kiman batni ai por khatsan si ba menteri kam kiman lem kumta kaseng hapshim likwi senjam baniki ka seng hapshim nikumi ki senjam ban ai por khatsan si ya sarkar nomor ba nilai ya kajing sya thombor joka jet pendirian yang juga sorkar kabalaja ketika di Eastern District kemudian baka Shri Cement kajing top kajing syukur kajing lamlir yang kalian ka sorkar kemudian baka MRC bat kiwi man ti nilai airport katsanski yang sorkar bakin pentrikam kini jingdawa jungi baro lem kumta kaseng kan dan wikalat Mandai ban mi ba penyaki ka baningkong ka jingdawa ka jungi kalau ban weng yang ketika public hearing ban cancer yang ketika public hearing ka balarja ka di juga statement omdi tan ban weng ketika public hearing ka ju ko poru di ban weng kam mandor deputy commissioner USP ka Eastern District iki office beras jungka Meghalaya State Pollution Control bali dawa ya kata kalau ni ba katus ni kat kum ki la patai bor pilai cover di news ba iki ba persya ban ni chai hearing kimsha arsi na license show kapor na kalian to sing ngila ikundu UDC ngila ikundu USP ngila omba man kapor dengan lit dan community kinja public hearing ki judon bet ki shapen wit na kalian juki patpa ki break ki bakersan ki ba abai bisa cement factories ngila baki kidi ban ai free passage ni baro ngila matai ngila shim phone numbers juki police in charge ni baro ki ban yarap ko to wasni Henry hatu wasni hapor baki lit pat ki dekat ki juki na kalian juga seng stengmir hapor baki poi ta kalinti ki bodum isa kawang tear gas baki sakut no stengti minmir ki kawang tear gas ki pulit mesti pat ki kawang mau ki mafia sunki joka Shri Cement labun kali ke ajulor labun ki bamsau hakaju poru undi kata kadu kita ti ya kata kasurok tu bamla balum ayat banlet bayanu inu kile cite sepo jaka badon ke public hearing ti kini ki kim la banja dem ke jingtip jung ki pulet krem ke jing terekam ke jing snokti lang juki pulet namar ba hatu baling ila ngnu belum ta namar ba hatu singi ila tak spasien ila ko UDC USP iki tanat ki badan ki area ndai undan munuru ba pek ka tekani kadai ka konspirasi ka bahe takada ka jingdawa ka jungi baningkong ka di ban scrap ni public hearing namar kadai ka jing sya thombor ka jing don bor jong Shri Cement buat ke sorkar buat ke kum ka seng mla ban aila dalo bentar buat bangin welcome ru ki UDC SP buat initiate departmental postings persyaiki kabaa kadi halor ka MRSSA nikilat pakai kubur ngila pensu nak kapor halor ka jenong jumman juga MRSSA
Henry ila air ki jingto shaka sarkar ban pinsya bar kai baki om ki kamdei namar bangina fai ki RPI ngira tip ya kastitas cuma MRC kalau kunu Henry kajingkeran jung deputies chief minister hatu osmi ba perston tinsong kadang penpitar kapen klub ini wala ngina don ki per islaki ba yang ngina tip shy kalau kunu jung cuman Henry belen idang mut ban lam liat mut ban keren kutu kai kata kai kalong kabang nakaliang kasing na ban dem but ngi semua bala shpos na mentah Afrika atau don MRC Henry wat tang ban iteng dak mission do jaka MRC wat ha ba don kadang ile kunu ban weng te balai ka sarkar ka ban weng ya ka kam ka putri kam MRC lesi ka don ka London kabala ka jidowa ka jingi ka ban putri kam no yo ka migrant worker act hau usna parja apusau nakaliang kaseng kala don ka jingi ban kendang ki barjala ki ba wantri bian ki barung bian ko ka jela kumba arjar tamut ki barjala ngina ape bulu ki sorsulong ki district hatu kopor nakaliang sarkar kala khot ya keren ini kala amen no ya kata ka migrant work mang ai juga jela arjar arpo bekila tersat no kita ikon don juga work permit hanta hading katu ngila mut ba kan terikam no kata ka an Henry hadu mendapat ni ba kata ka an kapot boy shunu la arsna menta kadang sudi lesa wala apas ta cabinet kala abu syukur house sendai ka badiran kalau hadu menta ki buka terikam te beli ki buka terikam lesi kan kanya benar dalam pasirisemen tu nomor kita abang mara itu ki menteri baru kita ini kalau mata pasirisemen sektoris baru ni don kecik subah ba ki don ki karbang dari si ki baru tre itu nomor ba kadon ka jusi ke baduna ki Henry marka por dengan lepan toket dengan thok ban balik expect ki nak yang kulit dengan bor penyak kim cu ala ni balik itu kadon ke isyal dan nomor ba takra wallahi ka mar sasir kim kam lesi ka jingrung jumi jini barzala da kadon ka klub talasi ki haban register yang lebih untuk ki haban register yang lebih kashdong te kadon ka dita te gini ki borong ni stu kadon ka konspirasi ka bahe akhlak kan kamat ke bahasa kalau halo tungkam tunjam ka halo atma jungam ka bringkong yang ba di banweng no ya person interview ka ba nomor bakat kung ka guideline arja khamdil job sarkar India kam shashu bandon kanu person interview nam tak di grup B nam gazetted post and then upat bo jela jungi pat ka person interview kan sampai itu balik ko abunan balik ka person interview nomor bakat di tek tan kumno bani othap ki bere jong bat kani ru kay puno di hakini ki kam bi an jong sarkar nomor ba de yo ban thep ki bere jong haka ju poru ki yo pendun kam ki bere hakun kini ki public hearing ni ban ki record ki ban penjab kuntar ter habu bade ba ki puspa ni keren ko ba deban bengno ya deban pentrikam motor ki reforms ni ki suggestions ni la ai apa dia pakai MPSC pada MPSC la dong ka tu kan ni kendon ki bala trikam dari ompat hak ya ka diksi ni ompat trikam dan tanu minta banaru usam aja usah nilai aja kan ni hari hadu mentaru empat dan ni tak sekala bad nilai hak banyak keren te kita di hablong tungjam bahaju por ki wir menbudu kindon ka special yang SOP dan standar operating procedure nomor begini kita kerung kita kadang kami juga nomor kindon kelembagaan kindon guideline kita have come back ke pemon buat ke bakhadu ka jingdawa kabasan kalau halor ka isu juga negeri lah kemah azar urusan cerita ini nilai ki kemat dari office jong dari banyak rems ban range pang reservation banyak range pang ki mat bakta ya ka rems hatu por ka diga sodran jelahi ka kawan batuklar ka kawan dan penyusup omba meli ka cimpiak sodran jelah ban penpet ya kendung kentam buat ni rems pakan haj ministry Henry asis nam minta kita kejukular ki lotang ki tok sudah mistu imba untuk recruitment nigram semar bakadi ka caka sumar ka jing pensange ya ka recruitment kan keta ya ka caka sumar tingi nakadang cui sok lekti
yang kapor maju kendu ki head minister kendu chief secretary pada pertama kamat Henry hadu minta kampat mi kanu ka jing siso te nakalian kesing mila kadang mila iki jumlah top ki syukur baka jing tombor ka sota jelas tingin sim la syuban yaisha ni na syuban ap kita ki baro tingi ai por khatsan si ya सरकार बदलादा का सरकार पोकनी खत्संसकी कमला अंतरिकम की मर्चिंग दवा की जुई तेका सिंह हापशी megalayapost.news